كيمحتري كيتقالسي كيمكته حالة يلن زتعوت سلازل سرح نسرح 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 سرح كبرتي ونسرح. سلام تخطاتتنا الشانل كما يكنيكم كما يدخلوا سنة كتكونوا نيوتر من يوتيو نايلو مارستي فليز بلد بزعب حدا أبزوان زي أقداسن أزيو روين أزيو جنونن زولو شمو قل سبينا خنزارب شمو أندريو تيت بحال أب أمريكا توليدو زعبي أب أمريكا توليدو تعرف عدة عمتات أب حد إنجليز زعبي أبزوان زدما نا إنترنت سنسيشن بإنترنت أبزح كلتشان أسران كلتن the most googled man زبس حجزي على جوجل سيرش زخون السب مخانو بزحت مع كنا زينا يبرو مبار أندرو تشيت من مخانو دحريت تمليسنا بزعبا باكراوند تشيك نقبر يكون نابزيا مجمريا زيت فلتو قتلو تقوليهم ما يبي زيت فلتو برا بزي إنترنت درجة أب كله ميديا سرزلو بزح سب فلتي بمنتعي فلتو سب قال حيدة كليبس ناتو نارانا هنكيدنا أكيد أسمع بعلا بزوان زدما هايمانو تغيروا له سلازي الزون حدا قد سند بي وسلام انتهي كيرو نابي يغيروا زول دما كنرينا جزي خينا وحكو بحدا خنري كنجمرينا قال كليبس ناتو كريكم من مخانو زيادة نخد فلتوا مالتيو. Females don't respect how difficult it is to become a high-value man. Because to become a high-value man, you need to be funny and smart and charismatic and interesting with stories and strong and rich. Whereas to be a high-value female, you need to be hot. If you're nice, it's a bonus, but it's not even that necessary. That's it. If you go to Monaco and you see a yacht and you see a man on that yacht, he had to work his entire life and network his entire life and get up early and deal with stress and tax problems and police problems and work his ass off to buy that boat. What did the girl have to do? The girl who's on that boat, the 19-year-old. She had to get a message on Instagram. Boom. What did upset me is انتهي بلتانيحو أبزوان زي سبعي مخان ود مخان أزيو كبيت سرحيو أزيو أقداس ويكا تدلعي ود نخد كون نفع كون لك بلع كون لك قطبا خاصبوك هون له أكلات خاصبوك هون له من كل نجارات خاصبوك هون له إزي مزجبر كاها interesting ويكا سحاب ويكا أقداسي وتبعتها يتخون بنصارو سحابي تقول لخد كون صبغ ملكع تراي كل وكازلو صبغ بحر انتهلك هذا ما بوناسيو يبلع مالتيو كم argument ناتو أمنوكو تعبيت هبتمازر كول بوتا private yachts دلوا مالتي بتيات تاريختي نتاوانا نايتا مركب سريحو ريهيسو دخي مدعر خندايت عريا وبتحو نتا مركب كحزاز خلتا قال أو زلاق مبزحت جزء صبغت سلزخونتي بمبار استفلا ليرو يتخلوا النخل كن سمعت راينا very very interesting زخونة input زلوا سلامتاي وري كوين مان رينا سنين. they talk about men's mental health all the time. They pretend they care about us, but it's extremely difficult to be a man. It's very, very hard to go out there and become important as a man. You have to work your ass off. It was hard. It's hard, bro. You need to get in the gym. You need to get money. You need to be smart. You need to be charismatic. You need to be interesting. You have to have a nice house and a nice car. You need to be funny. You have to learn all these things. And I'm out there telling guys, look, it may not be fair, but that's the way the game works. I will teach you how to do it. You're not going to be important unless you go out there and make yourself important. I'm going to motivate you. I'm not going to try and tell you it's okay to be weak. I'm going to say, no, you need to be strong. I'm going to tell you how you can do it. Here's how you get a strong mind. I'm trying to help men not feel depressed anymore because that's what I do. I get thousands of emails a week from men saying I've helped them with their depression, changed their way to the world. سنتايبل اللي بحفشها أبزي وانت كم تزبلنا ودنا مخان ويكات أزي بلوت ودنا مخان ويكسبعين مخان أزيو كبيديو بزع نجري زاد ليكا بقط أباها بأكلات كبتحساس بها بكل مداي زبالة تأخذ كون كتكلال لك يبلالو بتي نزل ناخذ مبزع دماء أنا ناتي سرح ندك تبعتيو بلوت أسبات نكون حيالات بكل مداي دماء حيالات نكون يزد تبعهم بنصير أبزو وانزي حيال ودي ويكا توكسيك ماسكولينيتي زبل سمعكم تلويهم حيال سباي حيال ودي كم نيجاتيف كوينو يزرب زلو زد ماي عندي كونتروفيرسي دما تعابي أزارب زخونة أندريو تيت كم زخبلت أن هزاربات سلز استزاربه نبات تنهيلنا بدك نسيو زلو ريتوا خنرينا مغنياتو قربت لي أبزيا زعبد أبزيا كنرينا أنت كم زعبد بدك نسيو. Care about men, and it annoys me when they're the ones who are going to say, oh, men's mental health. It's bullshit. One more point I'm going to Say a lot of stuff about women like that they're your property. That's not what I said. I was talking about OnlyFans company when that question was asked.
But I said that if a woman is going out with a man, she belongs to that man. That's his woman. So if she wants to do OnlyFans, she owes him some money because she's his. Well, that's crazy. That one's crazy. So you think that a man going out with a girl, that's just your property? That one was nuts. I'm nuts now. Good. If a guy and a girl is dating and a girl does OnlyFans, she owes him a cut. She is his girl. What was that have to do with it? Because she's his. So that is you saying that women are your property. It's not about being property. It's about the fact that she belongs to him. And the intimate parts of her body belong to him because they're in a relationship. If she wants to sell those, he has a stake in those parts of her body. So it's reverse. A male porn star owes the woman. I don't know because I think the women belong to the man. I think the woman. That's inherently where you get called. So the هذا كابتي ببزح سب نقفيت هذا سعبلو نجار انتلو زين تاي بتصنيو حنت قال لسيتي مش حرود انتلا فقري غنا بحدار كفالنا هيوتي أوي كم ناتو property وي ناتو نبرد دي خط وزراي لمو أنا نزي عبنات زي زحبكو OnlyFans بحلالو على ويب سايت يو دك نستيابو أكلاتن كفيتن دك تبعتيو بمرأي جنزب زت والبوت هاي سلزي OnlyFans على بزح زارب زلونت بي دك نستياب أكلاتن حوس منزرنا يكتبلو تخلي خلنا المسودة الرغبان ينجن أكلاتن عريان جنزب زربالي أفكاريكا ويسبيتها أفكاريتي ويسبيتي مساي كلا أكلاتا نخالو تاريا جنزب تنتلا تجنزب قليون عيم الكتنيو يقبعني يزبل مغنياتو أفكاريتي ويسبيتي تخينا أتناتا intimate parts تا أكلاتا ناتيو سلزي نوعو نخالو تنقلون تلا ناتي سلتبزلا كفالي يقبعني بمبال أكات عزربا يزربا لو صنيحي ونكبرايك صنيح لهنريو it's very very controversial. My sister is her husband's property, yes. When a bride is walking down the aisle to marry the groom, the father walks next to her and gives her away. True or false? That is something that happened. أبز زبان الزي عود نخد كون سلستا قد السنة بتاعت يليونا مجمريا سريكا جنزب ممسات رادي كونس نتزمت أنا يا جنزب باقباب حزنا باقباب كنوفرو كنكيل ألنا سدما ستوك ماركت كم قدامي من رجع يزمت مخنيات بوحد جنزب نبزل على عبيد كن كيس لنخل بوحس من قدي فليتنا ألا لينا انتخينا نرجع حقس بروغرامنا لنا اتخالاي أكندي نتدوم وسكاقة عبي توسخ السراح تقبر توسخ كيلتات نغت هنس كنت بقاسا لك مغنيات كيلتات كانت عابيو أتاويتات كاق عب سلازخل سلازي أبترفق زينا كن مهارن كن عبن كن كلا لنا أبتن خودو قعزو كعقزونا زغلو اتصال سايدما حدش من جوتوت كون الناس خل بيزنس كن هنس علينا إذا ما بتستمهرنا كيلت كون خل أب هوبنات ناس تبركوسا كون خل نزلنا خنقبر كعقز زغل بزع بروغرامات عبدالله هيوت قرينا لكم علينا مسكونتاتنا هيوتكم بز السمامع كان ليكم زغل كورس وسيدكم نعم عبيت ناخد بقصو دما بتاعتنا يتصوعكم سالسيتنا بي أقداسيتنا بي زنقل كن رياينا Yes. So you're giving her away, correct? Yes. Does that not sound at least in some way semi-related to property at some degree? Some form of ownership, yes. Form of ownership. Does the Bible say the woman owns the husband owns the woman? I believe it does. Does the Quran Yes. say that the man owns the woman? Mhm. Yes. So this is all ancient, right? All the things I'm saying are things that were largely accepted by society forever. Yeah. I'm not saying anything new. I'm not saying anything which is really, truly even controversial. The whole world agreed that the woman belongs to the man when she decides to give herself to a man. The whole world agreed that. Now, I'm not saying that a woman walking down the street by herself, a single woman, is some kind of property. انتاي بلا الله بزخيم مرعى ويكازي مرعى بهلاوي ويكا حبرت بزخون حبرت مرعى كبهال كله بمعربها وانت وسيدنا نابنت ابتي ساعتنا مرعى ابانا تاوغال حزمتيو نابتي مرعاوي يركبها تاريخ ما مالتش سلازي زي transfer of ownership ويكا مسجار نايوان الندى يمثلن بلالو نتتحداتي ويمثل بلا بحكي أبو نتاوغال حزمتيو نابت سبايا يركبها أب حبرت سبنا ونكمو سيدرا نتاوغال نابت سبايا يبتعوا أب قرآن يخون أب قدس مزحف دما سبيتن ناي مسبايا نابت سبايا كم تخيدي زنكر سلازي إذا أنا زوجار بزرلوه هم سبيتي أكل نايت سبايا يكبر كله زين برن زي لونه يكون كن زار بزرلوه أبت انتاوي أنا بابرانا يدك سبات صبق كوين دوكمنتد كوين زلو كل سب زبس حسب زق بلا حكي بمبان سب أي سبيتسي property ويكا نبرت ناي سب أي يعني زبل يخجل زفتن زلو I think استفل عليه ريتخلوا نايخل
እትጥንታዊ መጻጻ ብርቅ ንዑዝ ዝመስል ነገራት ኣለዎ እዚ ማለት ግን ከም ንብረትካ ነታ ሰበይቲ ክሸጣን ክትልውጣን ክትጥቀመላን ክትቅጥቅጣን ኣለካ ማለት ኣይኮነ absolutely wrong ኣብዚ ምሱ ዘሰማማዕ ነጥቢ የብለይን ብሓፈሻ ንሱ እውን ኣብ ብዙሕ ነጥብታቱ ጓል ኣንስተይቲ ክትገብር ኣለዋ ክትከናኸናን ኩሉ ዘድልያ ክትቅርበላን ኣለካ ዝብል ኣዘራርባ እውን ኣለዎ ካል ሰሚዕኩሞ ትህሉ እታ ቀንዲ ኣገዳሲት ነጥቢ ሕጂ ምፅኣትና ዘላ ግን ኣብዚኣ ናይ ሎሚ ክንሪኣ ዘለና ዘለና ኣንድሪው ቴት ኣብ ዝቐረባ እዋን ናብ ሃይማኖት ምስልምና ከም ዝተፀንበረ ወይ ከዓ ኣስላም ከም ዝተቐየረ ብማዕከና ዜና ክሕበር ቀኒ ክንሪኦ ኢና ብዛዕባ ምስልምኑ ስለምንታይ ከም ዘመስለመ እንታይ ኣብ ብፅሒዎ እቲ ምክንያት ናቱ ብፍላይ እቶም ክርስቲያን ካብዚ ብዙሕ ክንመሃር ንኽእል ኢና ንሱ ዝጠቕሶ ነጥብታት ክንሪኦ ኢና Because this is the hot topic, especially in the Muslim community, about your conversion. Yeah. So tell us the story, like what happened exactly. Well, I think a lot of people who've been following me for a while understand that I've been very respectful of Islam for a long time. Yeah, sure. I was born in a Christian country. I was raised as a Christian. And I've always been very respectful of Islam. And it's become more and more obvious to me and more pertinent that Islam is the last religion on the planet. When I talk about Islam, because I'm new to it, I'm a little bit careful, right? Because I'm new to it. I'm certainly not a scholar. There's so much I need to learn. I know I'm on a learning journey. I'm not here to sit here and talk scripture. طيب لالو مچم تقند حتو ابز قربا غزي كم زي مثلا كاي سلمنتاي هايمانوت كختقير مريسكا يلو حديت ونسو دما مچم توم زكتاتلوني يفلط ويم كم نوي حوان نا اسلام صبق زونه كبرت كم زنبرني نمسلمنا دما صبق يقص كم زنبركو فلطيوم سلازي هاندبت هيكونن سلازي اوف كورس اجي سلاس خيركم بزعبا اسلام استفلالي تقصتات واستفلالي تمرت واستفلالي حبريتا كباي كلني اب عزوناي تمرتي مهارو يزلغو بحفشا بزعبا اسلام اذن تنكبل هيكلني جن سلامتاي كم استغيركو يلو اقداس ملخت كبيو نخل سب مالتي I don't know those things yet. I'm here to learn. Yeah. But and we're here at your assistance. Thank you, bro. Thank you. Honestly. Thank you. Yeah. But it's just for me, it feels like the last religion on earth. I feel like there's no other religion. People say to me, "Why did you convert?" And I said, "I don't really feel it as a conversion. It's almost like I knew God was real, and now I've become religious." And they say, "Well, you were religious before." I was like, "Religious before how?" Christian. تايبلز انهيو بزعبات مغيار تحتيت كادما استغيروا كاي مثلا اني انا ولا حنتي تغيروا كاي ناس مع مغنياتو هاي مسلمنا تناي موداتان زلو هايمانوت كويني يسمعني بلالو موداتا زلو هايمانوت بس كويني يسمعني تخالو بزعباتهم كانت هايمانوتات انتاي مالوتيو صنهي لغلص بحفشا كن انا مودات هايمانوت تبدل اسكاب هايمانوت يكون كان كير كان زبلو كن نو هايمانوت هاينبركون بلك زاربي يكون سمعين What does Christian mean? Like, who's not a Christian? You go to Christian nations and everyone says they're a Christian. Look how they live their lives. Go into the average church. Is anyone actually fearful of God? Anybody? No. The girls are out on Saturday night drinking. And سو مجمريا انتاي بلالو እዚ زارب زلو نمعرباو ሕብረተሰብ ዝውክል እዩ ንዓና ዝውክል ኣይመስለንን سو انتاي بلالو ክርስትና እንታይ ማለት እዩ ኣብዝዋን እዚ ኢሉ መን ይኸ ክርስቲያን ዘይኮነ መን ክርስቲያን መን ይኸ ክርስቲያን ዘይኮነ ብዛዕባ ክርስትና ክትዛረብ ከለኻ እቶም ክርስቲያን ሃገራት ከመይ ይነብሩ ንዖም ረኣይ ቀሊል ይመስለኒ ኢሉ ክታብ ቤተክርስትያን መን ቤተክርስትያን ዝኸይድ ይብላሎ ብዙሓት ግዜ ሓቂ ንምዝራብ ኣብ ምዕራባ ቤተክርስትያን ሰብ ዝኸይድ የለ ፍላይ ኤውሮጳ ቤተክርስትያናት ተዓትዩ ሙሉ ሰብ ዝበሃል ናብኡ ዝኸይድ የለ እንተኸይዶም ከመን እዮም ዝኸዱ 70 80 90 ዝዕድሚኦም ዝኣረጉ እዮም እንሰይ ዝበሃል ኣይመፆን እዩ ስለዚ ኣብዚያ ዝብላ ዘሎ ተራነጥብያ ናልባት ኣረኽ ጥዕመና ትኽእል እያ ግን ነዚ ምዕራባዊ ሕብረተሰብ ኣፀቢቑ ዝሃርም ኣቦቱ ዝኾነ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ ካልእ ሃይማኖት ክርስቲያን ሃገራት እንታይ እዮም ዝኾኑ ዘሎ ሃይማኖት የብለይን ካልእ ሃይማኖተይ ናይዚ ዝብል እምበር ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ክርስቲያን እየ ክብል ዝኽእል ከማን የለን እንጂ ቁሩብ ኣብዚኣ ክንርማ ኣሜሪካ ዘለዎ ክርስቲያን ኣለዉ እዮም ፀዓሪ ሓካሽ ኣብዚ ኤውሮጳ ክትዛረብ ከለኻ ግን እቲ ክርስትና ኣሎ ኢልካ ክትዛረብ ከማን ኣይትኽእልን ኢኻ ዳርጋ እቲ ክርስትና ናይ ኣረግቶ ጥራይ ኮይኑ ተሪፉ ካቶሊካት ቤተክርስትያን ኣብዚ ናይ ካቶሊክ ቤተክርስትያን ድሕሪ ኸይድካ ዳርጋ ዝኣረጉ ጥራዮም ዝመፁ መንእሰያት ኣዝዮም ውሕዳት እዮም ዝመፁ ዝበዝሐ ቤተክርስትያናት ካ ተዓፅዩ ካልእ ሃይማኖታት እውን ንዑ ዝመስል ሰው እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ እቲ ህዝቢ ከዓ ካብ ክርስትና ወፂኡ ኩሉ እቲ ዝገብሮ ነገራት ተልከዚ ግብረ ሰዶማውነት ብሃይማኖት ዝድገፍ ኣይኮነን ፆታኻ ምቕያር ገለ ምቕያር ብዙሕ ናይ ነገር በቲ ሃይማኖት ክርስትና እውን ዘይድገፍ ነገራት ሳዕሪሩ ናብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ንርኢ ማለት እዩ ነዚ ንማለት እዩ They turn up to church because their parents made them. Like there's no substance to the religion. And also,
Islam very closely reflects my personal beliefs. Through my personal life, I've learned that if you don't have standards and you're not a strong person who's prepared to defend his ideas, you will be crushed. Yes. And we look at most religions in the world today which are not prepared to defend their ideas. What's happened to them? They're just getting crushed. And now we have Christianity as an idea which has basically said, well, we can't set any firm rules because everyone will just quit. So instead, let's make it so easy to be a Christian that nobody has to put any effort in, and then accept everybody no matter what, and hopefully we can keep the church doors open. That's not God to me, you know? God to me is strong. God to me is something to be feared. God to me is someone that people are afraid to mock. God to me is someone that you have to go out of your way to prove something to. God to me has red lines. Like God to me represents the Islamic faith. The Christian God to me, I don't see God. I can't explain. I don't see anything there. So to me, it was the only logical choice. So እንታይ ይብል ኣሎ እንታይ ይብል ፀኒሖም መብዛሕትኡ ኣብ ናይ ክርስቲያን ሕብረተሰብ ተመፂና እቲ ዘሎ ኩነታት ሓደ ሃይማኖት ሓያል ክበሃል እንተኮይኑ ስታንዳርድ ወይ ሕግታት ክህልዎ ነቲ ሕግታቱ ድማ ብስርዓት ክከላኸሉን ንዑ ክትሕሉሲ ዘገድድ ኣካል ክህሉ ክኽእል ኣሎ ኣብ ካልእ እውን ይገልፆ እዩ ንኣብነት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ተሪና ሆሊውድ ትውሰድ ንየሱስ ሓንሳብ ግብረ ሰዶም ይብልዎ ሓንሳብ ገለ ይብልዎ ሓንሳብ ኣንስቱ ነይርዎ ይብልዎ ሓንሳብ ገለ ነዚ ከምዚ ዓይነት ነገራት ክወፁ ከሎ ድማ ዝቃወም ኣካል የለን ማለት ውሑድ ሰብ እዩ ዘሎ ስለዚ ኩሉ ንክርስትና ፅያፍ ክኸውን ዝኽእል ዝበሃል ኩሉ ይብልዎ ኣለዉ ስለዚ ሓደ ሃይማኖት ሓያል መትከል ወይ ሓያል መርገፂ እሞ ከዓ ንዑ ንዝጠሓሰ ክቐፅዕን ክከላኸልን ዘይክእል ተኮይኑ ስታንዳርድ ክህልዎ ይክእልኒ ክራሽድ ኢኻ ዝኾን ወይ ከዓ ናወደቀይ ዝኸይድ ይብላ ኣሎ በንፃሩ እመናዊት እመኑ ሪኢኹም ኣለኹም ንምስልምና ወይ ንመሓመድ ዝትንክፍ ነገራት ክወፅእ ከሎ ክሳብ ክንደይ ኣዛራቢ ነገር ከም ዝኸውን ቀልጢፉ ድማ ከም ዘላ ከም ዝግበር ስለዚ እስላም ስታንዳርድ ኣለዎ እንታይ ይብላ ኣሎ ኣምላኽ ንዓይ ዝፍራሕ ተምልኾ ትፈርሆ ሕግታቱ ክትሕሉ ድማ ኩሉ ነገራትካ ገዲፍካ ናብኡ ንዑ ንክትሐጉስ ትፅዕረሉ ክኸውን ክኽእል ኣሎ ይብላ ኣሎ ኣይ ቲንክ ኣብ ናትና ሕብረተሰብ ተሪና ዋላ እቲ ክርስትና እውን ከምኡ እዩ ዘሎ ብዙሕ ዝፍራሕ ነገር ኣሎ ኣምላኽ ዝፍራሕ እዩ ኩሉ ነገር ስርዓታት እውን ዝፍራሕ እዩ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ዘሎ ክርስትና ግን ዳርጋ ሓቂ እዩ ብዘይ ምክንያት እቲ ክርስትና ጠፊ እዩ እዚ ምናልባት እቲ ሕግናቶም ሕጊ ናይ ክርስትና ስለ ዘለዎ ሞራል ስለ ዘለዎ ንሰብ ከም ሰብ እናኽበረ ክብረት ኣብ ደቂ ሰባት ዝህብ ዲሞክራሲያዊ ኣነባብራ ናቶም ድማ ንኩሉ ፅጎም እውን ዕድል ክህብ ዝኽእል ብምዃኑ እቲ ናይ ክርስትና ሞራላዊ መትከላት ኣብቲ ሕግታት ናቶም ሰፊሩ ንሪኦ ኣለና ንዝተወፅአን ምሕጋዝ ከማና ንሕና ጥራይና ምስ መፃናዮም ንዓና ተቐቢሉ ናብቲ ሲስተም ክእቱ ዝኽእል ፅቡቅ ዝኾነ ብዙሕ ነገራት ኣለዎ ክላብ ሃገራት እስላም ከምኡ ዝበሃል የለን ዋላ እኳ ሕግና ኣምላኽ ንኽተልና እንትበሉ ንዝተፀገመ ከምቲ ዝድለ ሲስተም የብሎምን ዝሕግዝ ምናልባት ምስ ግዜ ይመፅእ ኸውን በቲ ኮይኑ በቲ እቲ ንክርስትና ዝበሎ መብዛሕትኡ ነጥብታት ሓቅነት ኣለዎ ብሰንኪ እዚ ሃይማኖትካ ክትቅይር ኣለካ የብልካ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ምክንያቱ ንስኻ ክትዕርዮ ትኽእል ነገራት እውን ስለ ዘሎ በዓልካ ሓላፍነት ወሲድካ ክትዕርዮ ዘለካ ክትብገሰሉ ዘለካ ምናልባት ፅቡቅ የለን ይኸውን ንክዕረኽ እንታይ ስጉምቲ ትወስድ እዚ ካልእ ኣርእስቲ እዩ ስለዚ ሓደ ነገር ስለዝመረረካ ወይ ስለዘይጠዓመካ ግድን ዲኻ ኣብ ካልእ ቦታ ክትከይድ ኣይከኣል እንዲ ኮይኑ ክትፅዕርካ ኣይከኣል እንዲ ኮይኑ ኣብ ሃይማኖት ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ኩሉ ክፋል ናይ ሂወት ሓዳርካ ፅቡቅ እንተዘየለና ግድን ኢኻ ሓዳርካ ፍሪስካ ኣብ ካልኦት ከይድ ስለዚ ስራሕካ ፅቡቅ እንተዘየለ ትምህርቲ ፅቡቅ እንተዘየለካ ፅዒርካ ክትዕርዮ ከየብልካ እንድዩ ዝብል ዓብዪ ኣርጊመንት ኣሎ መቸም ኣንድሪው ቴት ስለምንታይ ከም መሪፁ ናቲ ምርጫ እዩ ኣነ ብጣዕሚ ናይ ሰባት ምርጫ ዘኽብር ዓይነት ሰብ ክኸውን እየ ዝደሊ ሃይማኖትካ ክትቅይር ደሊኻ ናትካ ምርጫ ድሌትካ ንካልኦት ጥራይ ናይ ካልኦት ሃይማኖትን ናይ ካልኦት ነገራትን ኣይትዘልፍ እዚ ዝበሎ ሕጂ ከም ፀርፊ ክስማዓና የብሉን ኣነ ክርስቲያን ስለ ዝኾንኩ እቲ ዝበሎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ሓቂ ኢትስ ዋት ዊ ሲ ሓቂ ዝዛረበካ ክፀሊ የብልካ እዚኣ ንፅርቲ ክትከውን ክትክእል ኣለካ ምናልባት ድሕሪት ምልስ ኢልና እንተሪኢና ፕሮቴስታንት ካብቲ ቤተክርስትያን ክወፁ ከለዉ እውን ማርቲን ሉተር ኪንግ ኣብቲ ሽዑ ዝነበረ ዝንቡዕ ኣካይዳ ናይ ቤተክርስትያን ደስ ስለ ዘይበሎን ክዕረስ ስለ ዝነበሮን ስለ ዝወፀ ክልቲኡ ቤተክርስትያናት ዋላ እኳ ተፈላለየ ብዙሕ ነገራት ግን ክዕረ ተኻኢሉ እዩ ስለዚ እዚ እውን ሓደ ገፅ ናይ ሃይማኖት እዩ ኣንድሪው ቴት ጥራይ ዘይኮነስ ብዙሓት ሰባት ንክርስትና ገዲፎም ገሊኦም ናብ ሳይንስ ይኣምኑ ገሊኦም ናብ ካልእ ይኣምኑ ገሊኦም ናብ ምስልምና ይኸዱ ናብ ብዙሕ ሃይማኖታት ይኸዱ ከም ዘለዉ ምስትውዓለ ይድሊ እቶም ኣብቲ ሃይማኖት ዓብዪ ዘለኩም እዚ ጉዳይ ዝርኢኻ ግብረ መልሲ ወይ ከዓ ምትዕራይ ዘድልዮ ኮይኑ ይስምዓኒ እምበኣር ነዊሕ ግዜ ክወስደልኩም ኣይደልኒ ብዛዕባ ኣንድሪው ቴት ናትኩም ርእቶ ናትኩም ሓሳባት ብዛዕባ እዚ ኩነታት እንታይ ትብሉ
ኣብ ኮሜንት ሴክሽን ክጽበየኩም እየ ኣይ ሆፕ ናትኩም ርኢቶ ክሰምዕ ድማ ክጽበየ ኣብ ካልእ ስራሕ ክሳብ ንራኸብ ደሓን ኩሉ ብለኩም ነዛ ቪድዮ ላይክ ግበርዎ እናበልኩ ይዛዝም ቻው